President Museveni nagira ngo enteekateeka y'entunguuko mwihanganira biro miringo ena omurimo by'obuhingi oburiisa hamwe n'ebya karimagezi kandi yashaba abantu ba Bunyoro kubyejumbiramu nikwe batunguuke hamwe n'okutunguura obukama. President Museveni yahayo $30,000 okushagika emirimo y'obukama bwa Bunyoro. Andrew byakutago ry'omwishikiro w'obukama bwa Bunyoro kitarayasiima gavumenti kandi nagira ngo kujaguza ekireki nikibiizisya ebirungi eby'omukama yakoreire ensi yabo. Emu hateeka zitwina okujaguza emyaka 10 nikwo ndabiza amagasani agakira obwingi agali omu kicwa kaki kandi tujja n'okutandika kudabiza gasani ya mukama kamurasi tutandikira n'okwaza n'omutaka kujja kubona nakikora nabekyo kujja kubona kikorwa. Tomu Butumoro Minisita w'eby'oburambuzi kandi omwishengero wa Mwenge Central yahamya ko ekishayi ky'enyonyi kiriyo nikyombekwa Kibaale omu district ya Kikuube kirikuza kwetwa Kabarega International Airport nk'omuringo gumwe ogw'okugaruriza obukama bwa Bunyoro. Omwikiri warangirire wekizaniro kikuru ekyenyonyi ekya hoima kuseuka nabajja kiyetaga Kabarega International Airport hoima nigonza kugumya ekyo byarangirire kandi ninyongeraho Kabarega Industrial Park y'okumbeko naye nija kwetwaga Kabarega Industrial Park. We Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi yashaba ko habaho enkwataniza nk'oku Kabarega yabiira kwataniza n'owabiira Kabaka w'obunaku obwo Kabaka Mwanga. The kingdom. We recall with admiration the heroic stand made by both my late grandfather, Sekabaka Mwanga, and Omukama Kabarega against the imposition of colonial rule and the fate that befell both of them when they were captured, detained, and eventually exiled to the Seychelles. Nisabangu Abanyoro tutaikara mukulamentinga kugamba ngwitwe Abanyoro bakatukora kubi, Abanyoro bakatukora kino, Abanyoro bakatukora kino, emyaka erabiroho nyingi bitukozerwe hati tuimuke tusimbule n'obwekulembezi buno oburoho. Profesa Ndebesa Mwangusyaho na yajumirira ebikorwa by'okwebaganisa mu nganda obwo arikugira ngo Omukama Kabarega akaba nanywanisa enganda zoona. Not just a tribal hero, he's a national and actually I think a national monument should be erected where Omukama Kabarega and Mwanga were captured by the British colonial forces in Lango. Abahati imshima government ya Agati abo kwikiriza Bunyoro University okutandika hati abana ba Bunyoro nibajja kweyongera kusoma insaba message yango kitwale kandi president omusime aba Bunyoro University. Omukama Kabarega John Chwa wa kabiri akafa omwaka gwa 2023 bwa nyuma yo kumara emyaka 23 akomirwa mu bajungu omusinga kya Seserezi gasha kwa Thomas tumwebaze.